Abatura abagambiro na TV West nibajangwa amazuro bwire buringwa bari kubonabona n'urutindoru kandi ngo kiretire by'imshuburo yabo byazingama kandi tukagiraho mikago kandi tumazire kuferwaho muzeyi witsero bamweta firiyo kandi kutuyizire kuzika bamwe abakwatirine na Honorable Dorini Businge kwayizire kuza kuzikiraho umunwani wari kurwo Kebsoni yakachitindo bamujyango nabasakura boho yaremwa kuyaremwa yagaruka yatazikire nitwa bamwe tutwachitayayira na sero kwe nko tutayayirana abwo rutindo rw'itoru bamazire ho biro buringwa tukurabaho yukuzaseri yukija kunuya tukurabyaho nebyo kushubura bitu kwankamizo bwawe nigijira kadumane gatware tusenyuka tugaraka turunda ibitokebi nebani byitaga mu senti byitaga mu Somali mwe n'ubundi tuyitabwa ubuyande abakazana bajangwa abana baba binji bakargo mu mashomero ahabo kuboro barabo barukuzo mu mashomero hibaro kushomera n'abana binji batuyitwago nizi abo kitindo eki bakora bankani bakuza seri tungamu okushebeza yenda onka kitindo kuba kitaruho abakazi tubonabona n'ababoda tukwinaho aho tukubasa kubiha bokuwampa bakitindo eki Dorine Businge kurwo mu Rotare ukwatiraho abantu abo kutindo rutindoru najangwe cyakikozere bwanyuma yo kutungo kwetombuita okurwo mbatura ahabwe mbera eibarukurabamo mbwe mukutwatira umuranga mwije tukore burungi bwanseji abantu mwe namwijanya mwinje nko kumukwereba ninki basimira ngo numukunde cyaro cyanyu kandi mwamanya ngo buherezo buno bwetajibwa Gasha kwa Dan Basibye.